Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapho ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obe naso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Osibhalile namuhla ubhale kanje. Ngisalindile nje ukuchaza, nawe ungakwazi ukubuza umbuzo wakho kwi-comment, sizokwazi ukuthi sikwenzele eyakho ividiyo, sikuchazele kabanzi ngalokho odinga ulwazi ngakho. Osibhalile namuhla uthi-ke nginokuphupha izinaliti eziningi. Ngabe-ke lelo phupho libika ukuthini? Iphupho ley'nalithi alikho lihle. Lelo phupho lisuke nalo lifaka abathakathi. Okungenzeka ukuthi-ke khona umuntu ogangayo, ngingasho kanjalo. Kwesinye isikhathi kuyaba ukuthi bakugadla ngesichitho. Alikho lihle, kuzomele usukume usheshe njengoba siyazi amaphupho ayisibonakaliso. Ngakho-ke wena uma usubonile bekubonisile, sukuma phela ulungise uma kumele ulungise. Ungakwazi-ke ukusi-inbox-a sikuxhumanise nogogo ozokwazi ukuthi sikusize. Ngabe udinga isiwasho, ngabe udinga imithi, ngabe udinga iy'mbiza. Konke lokhu-ke akwenzayo ekwazi yena ekuposele kufike ngokushesha. Kuwena okwakho ukuthi usibhalele ucele ukuthi ucela sikudlulisele kuyena. U-subscribe usilandele yonke indawo. Kwi-comment ubuze umbuzo, ku-inbox ucele inombolo ka-WhatsApp. Ubuze umbuzo kwi-comment sobe sesikwazi ukuthi sikwenzele nawe eyakho ividiyo ezobe-ke iphendula lo mbuzo ozobe ubuze wena. Nisale kahle.